روشا ئابووری خراب باندۆرە خۆی لەسەر ژیانە وڵاتیان کردیە و بارێ وان jî girantir kiriye. Buhaya nirxê derman bûye mijara sereke got xelkên Rojavayê Kurdistanê gilîvgazinan jê dikin got di çendmehên dawiyê de nirxê derman bi rêjeya 400% zêde bûye. Welatî dibêjin li tu welatî çê nebûye ku nexweş nikaribe dermanê xwe bikire. Bi tenê li Rojava ji ber tunebûna karînan xelk nikarin xwe derman bikin. تهرتش بويا بها خاصة هي أمراض المزمنة. أمراض المزمنة قالك بويا وكا سكري وكا شيء ضغط وما ضغط بونا قالك أسعار بهابون مرو إنسان الفرج وجماعته ما قالك فقير في منطقة تين درمان قالك بهانا نكارن هرن جم دكتور نكارن تشكي بكرن يعني. خودي درمان زيدا بوهاي قالك بوهاي يعني خلقي جو نخوشي وهاب حر مالك قد دو هاب نخوشي وانا راد بيو اقيش در دشتك نعم قال لك دشت بوهاي غراد حر دشت بوهاي درمان نايكري Piraniya derman ji hundirê Sûriyê, mîna Şam, Heleb û Himsê derbasî Rojava dibin û ta got derman bikêje deverê, gelek bace li ser wan têne sepandin. Gorêjeya baceyê li ser her cûreyekê derman 28% ye. Hin derman saz dibêjin, got ji bilî bajeyan, nirxê derman ji jê derê ve buha bûye, ew jî piştî daketina nirxê lêreya Sûrî. نخشي فرن سكري ضغط يعني أبي بعمر مظن كستنا المالي قد صار شكل درمان والناخة تقريبا قد شخص نخش من الدرمان الثابت أبي يعني حتى رجعت داويج عمر بدخن دور حشتي حضاري دقيقة صد حضاري وأمزانن إنه داهات نولوية فأزلجم قرك فشكي منظمات الصحي وك منظمة الصحة العالمية خاصة دوا ظروف الشر الجمع كرك في موضوعي تاخن اعتبارات خده واليكاريه بخلكير بكن افكسه قداهات واكيم ودرمانه بشكل ثابت يا مثلا تعاقد بصيدلي نار بكن نسواك خصم بكن او بدن وانا Piştî rawestandina kar li hin kargehên dermaniyên Sûrî bi biryarek fermî ji hêla hikûmeta Sûriyê ve nirxê derman hate zêdekirin û bi taybetî dermanên nexweşiyên giran wek dermanê dil û şekir. Ji ber gazinên welatiyên Rojava derbarê nirxê dermanan Desteya Tenderustiyê di rêveberiya Xweser de ragihandibû ku ew ê çareyekê ji bilindbûna nirxê dermanê Sûrî re bibîne. Lê tanûha pêrîzgirêk berdewam e. Lava Esad, Kurdistan 24 Qamişlo.